Dore setting z'ingenzi ugomba gushyira kuri YouTube channel yawe ku buryo ushobora kwizera yuko algorithm ya YouTube izayimenya vuba vuba, ikaba ishobora kuguha channel history mu gihe gitoya ndetse na video zawe zikaba zishobora kurebwa kubera ko algorithm ya YouTube wayisobanuriye ibijyanye na YouTube channel yawe. Muri iyi video turarebera hamwe amasetting agera muri 5 washira kuri YouTube channel yawe nyine ku buryo ki uzizera yuko ishobora kukubyarira umusaruro. Njye uri kumva kuri mikoro nitwa IT Norbert ndetse na YouTube channel yitwa IT Norbert. Ukore kuri iryo buto rya subscribe kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro nk'ibi ngibi. Mbere na mbere urafata telefone yawe maze uyitambike maze uze ufungura application yawe ya Chrome maze uze muri search usachingemo ngo YouTube Studio. Uraza usachingemo YouTube Studio gutya maze ukore hano ngaha kuri enter maze usacinge. Urarindiraho gatoya maze uhitemo iyi website ya mbere baragwaya yitwa YouTube Studio. Mwibutse ubanze utambike telefoni yawe. Urarindiraho gakeya nyine maze uze bahite bakugeza muri dashboard ya YouTube Studio maze uze hano ngaha kuri kano ka icon ka setting kare hano ngaha ibumoso maze uhakande. Numara kuhakanda uraselectinga kano ka kitwa channel akangaka uraza ugaselecting. Ukimara kugaselectinga rero hano ngaha hari ahantu handitse country residence. Ahangaha ni ingenzi cyane kuko nyine byagufasha mu gihe ugiye ku applyinga monetization. Urabizi mu Rwanda ntabwo turi monetize, rero ikintu uzakora uzaza hano ngaha maze uhitemo igihugu kimwe muri ibi ngibi. Ushobora guhitamo United States, Uganda ndetse na Kenya nkuko twabikoze muri video ya mbere igaragaza settings z'ingenzi ugenda ubirebe. Rero akantu ka kabiri ni hano ngaha handitse keywords. Ahangaha munsi ya country residence hano ngaha uraza ugasobanurira YouTube ikintu YouTube channel yawe imara cyangwa se ikintu ije gufasha abantu. Ubwo ngubwo uraza ukayisobanurira ibintu ikora. Iyo umaze kubisobanura uhita uza ugakora hano hasi kuri save, ariko twebwe turabisevingira rimwe. Rero hano ngaha mbere hano ngaha kuri basic info hano turaharangije, reka tujye kuri advanced setting. Rero hano ngaha ahangaha baragusaba baraguhitishamo ese YouTube channel yawe igenewe bande. Nimba igenewe abana uraza hano ngaha kuri yes made for kids, ariko ngiye YouTube channel ntabwo igenewe abana, ndaza hano ngaha kuri no the channel for kids. Rero wowe birategwa na YouTube channel yawe ikintu abantu yagenewe. Ngewe misemo yuko itagenewe abana. Rero ahangaha hari akandi gasetting kagendanye n'abantu bakora video z'icyongereza bita auto dubbing, ku buryo n'umuntu uri kumva igifaransa wumva igifaransa ashobora kuba yagakoresha. Nako uzaza ukore kuri enable maze ugafungura. Ndakeka hano ngaha birarangiye, uzahita uza ukore save umaze kubirangiza. Iyi ngiyi ni setting ya mbere ariko ikubiyemo setting ebyiri. Rero ibingibi nubirangiza uzagaruka kuri ya icon ya setting hano ngaha maze uhite uze hano ngaha handitse upload default maze uze uhakande. Uzarindiraho gakeya kuri upload default maze uze hano ngaha handitse hano ngaha hasi handitse urascrollingaho gakeya visibility. Hano ngaha ni setting igaragaza, uri kubona bagwaye utuntu dutatu yuko video yawe yazajya ihita public ako kanya cyangwa se ikaba private cyangwa ikaba unlisted. Icyo naguhitiramo hano ngaha uzahitamo unlisted. Rero munsi yaho hari ahantu handitse ngo tags, naho ushobora kuba waza ugashiramo tags cyangwa se ibintu bikunda gusacingwa ariko bigendanye na niche ukora. Nimba ukora comedy ubwo ngubwo urandikamo comedian, ndetse nimba ukora tech wandikemo tech. Rero uzahita uza usavinge ukimara kurangiza ibi ngibi. Hano ngaha tuzaba tuharangije. Rero ikintu tugiye kujyaho ni hano ngaha kuri advanced setting, naho harimo advanced setting. Rero hano ngaha ikintu tugiye guhitamo ni hano ngaha kuri category. Hano ngaha niho urahitamo category ya YouTube channel yawe. Nimba ukora ibintu bigendanye na sport hano ngaha urahitamo sport. Nimba ukora filime urahitamo filime. Nimba ukora tech urahitamo education kuko nyine n'ukwigisha. Rero ngewe ndahitamo entertainment kuko iyi YouTube channel yanjye igendanye na entertainment. Rero hano ngaha hari akandi gasetting urangije kariya kitwa show the viewer like your video. Nyine
abantu barayikinze video yawe, kwerekana abantu barayikinze video yawe. Hari ukuntu ujya ubona nka video yarebwe n'abantu miliyoni ariko ukabona nta like n'imwe ifite. Rero babifungurira hano ngaha. Ukimara kubifungura rero nabyo uzakora save. Ndabizi iyi video urimo kubireba 5/5. Ikintu uzakora rero ahangaha iriya setting nayo turayirangije, reka turebe setting ya gatatu. Setting ya gatatu rero iri hano ngaha kuri customization. Hano ngaha nyine ahangaha kuri kano kantu kameze gutya kanditseho customization, nako ahangaha noneho twayigereranya na profile cyangwa se aho usanga amakuru personal info. Hano ngaha uzasangamo amakuru yawe, uri kubonamo description za YouTube channel, ndetse hano ngaha wanashiraho watermark kuri video yawe ikazajya iba ifite watermark. Ibi ngibi nzabikoramo indi video, wowe unyandikire muri comment. Rero hano ngaha ushaka gushiraho banner photo, hano ngaha uri kubona no guhindura logo ya YouTube channel yawe, ndetse na hano hasi uri kubona no guhindura amazina ndetse na description. Hano ngaha niho waza ugahindura description, ariko uri kubikora mu buryo bumeze nka computer. Ushobora kuba wazana hano ngaha rero ukadingaho link, ukaba washiraho link nk'iya TikTok yawe, urya ubibona ku basitari benshi cyangwa se ku ba content creator. Rero hano ngaha hari n'ahantu washira email kugira ngo abantu bazajye babona bakwandikira email igihe bagize ikibazo cyangwa se hari ikintu bashaka kugusubiza. Hano ngaha turarangije kuri profile, dukurikijeho hano ngaha kuri home tab. Rero hano ngaha home tab ibintu biba bimeze bite? Hari ukuntu mubona YouTube channel y'umuntu video ziba zimanutse gutya ku murongo, ariko reka nze ndaza gushiraho screenshot ya YouTube channel yanjye, cyangwa ugende uyisure urebe uburyo video zanjye kuri home ziba zimeze. Rero kano kantu nuza hano ngaha ukagafungura gutya, maze ugakanda hano ngaha kuri publish. Hano hejuru handitse publish, video zawe zirahita zitondekwa nkuko kuri YouTube channel yanjye bimeze gutya. Rero ahangaha ndakeka naho turaharangije, ahubwo reka nkwereke akandi kantu k'inyongera nabonye k'ingenzi ku ba content creator. Iyo uje kuri kano kantu kameze nka music kitwa audio library, hano ngaha uhasanga video nyinshi, nako indirimbo nyinshi, background music zidafite copyright. Nimba utarubizi nyandikira muri comment ndetse unambwire ngo thanks. Rero twirengagije ibingibi umaze kukwereka bya background music. Nimba YouTube channel yawe umaze kuyisettinga kuriya, iraba ifite ubushobozi bwo kuba yasobanurira, cyangwa se wowe uraburangije gusobanurira algorithm ya YouTube. Ese ukora iki? By'umwihariko ahantu uraza kwita cyane ni hariya kuri keywords ndetse na tags. Hariya niho urita cyane kugira ngo usobanurire algorithm ya YouTube ibintu ukora. Rero nimba ubona iyi video igufashije, kora kuri iryo buto rya subscribe, ndetse unatwandikire muri comment igitekerezo cyawe ndetse n'icyifuzo cyawe kuri iyi video cyangwa se muri rusange iyi YouTube channel.